Kawai ka samla puli ne po Garo Hills, ka puli po Shillong Polytechnic Molai. Kada dekat jubor dia ka jong ka jingim. Haka jaka ka baka syong ka sa ne po hostel jong ka tiga jaka puli. Ne kalang kibot punya jong ne ka jaka puli hadian bikila lap ya kamat ka jong ka. Kada ra sa po Shillong Civil Hospital banne ya ka postmortem. Kadi ka samla puli kam samla pen I kidu kidak ne buk ni jing tho. Kai ka daw bakala pelong ya ka bakan khat jubor ka jong ka jingim da ka susin pasi. Pada dia kata hadir meladap ya ke postmortem nak kelang ke bayi yang basam kita rak no ya ke mendiap ke jongka support tura. Sumayo kemudian di lockdown nan Asia wahang kemudian na mamani lockdown ni mandirang ni isip katong sancenirang ay sumayo puktunya kemudian yarang na kemudian sa nagkumutila lockdown man siya sumayo sini kasado pa no ba lockdown ni mandirang ko agal sakko bakti yang ha ya sumayo din man sa ni DN ko kuna rangiya kemudian singa na obia raba gumbag nanu mamani sanirang o bensina gali ko salang ba bakso mo aron di yang kebesaran tu bakso sila. Loksi sukangi ko bot kami lockdown ni mandilang. Aron lagi barang-barang sa kanti. Mandir ay ko pokramo donat yan.